sweswo mingisela Munghana Lonene FM ni fikini kwala mativa namuntlha na loko i ku la kusuka i ya moyeni i yingisela khale ka Holobye Bheki Cele wa swi twa a kusuka vele ku vulavuleni a na swi se fika vatasi leswi tsakisaka a swi se fika la se va vutisiwa ku swivutiso ka ha ri loko va ri ku vulavuleni se loko va ri ku vulavuleni va vulavula leswi va lavaka swona loko se ku ta vutisiwa swivutiso ku nga ta vutisiwa a manjeni ku mfonela Kheto Matlala a ku ndleka yini sweswo swa ku tani kambe I timhaka leti kumbexana hi nga ta ti languta hi tona wena ku angula ku yini ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 mina ni khalanga Pat Mathevula ni wa rismati wa Jimo wa xitlhangu wa xingeritano wa jajana makuna wa ndandadzi wa ku pfulela ku xani moya nongonoko lowu va kona musumuni ku fika ra muthlanu hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 nhlekani wun'wana na wun'wana wa Xikwembu hi ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula ku pfuke hoyi yikulu ngopfu loko hi ka hi languta ka timhaka ta matshamelele Gauteng va Democratic Alliance va hayiko hi la ku hoxela hungu ra mpfumala ntshembo eka premier wa xifundza leswiwani swi landzela ku va musirhelelo wa vaaki na ye a vule timhaka ta ku hayiko swilo leswi minge va maberini a mapanyaza a swi le nawini swi sweswo se va nge hi ta va ringetela mi la ku va ringetisa ku yini mi la ku ya va nghenisa kwihi hi ku mi nga kuma muxanisi hi ku vo xifundza xi na matimba ntsena yo thola vanhu lava nga tirhaka tanihi maphorisa swa le magondweni sweswo swa ku taniya se n'we mi nga na ku tsakela ku va maphorisa swa le magondweni a Gauteng ku nga va ku ri ekurhuleni ku nga va ku ri a City of Johannesburg ku nga va ku ri eTshwane vetani mi swi tiva ku ta tika hi ku a mapanyaza ma fanele va kuma ndhawu ma yi kumaka na ku swa to tika kambe ta va ka hi bula na vona sweswi ya fukubela awara ya 12 itwa kahle ku la ku endleka yini mhaka yaleyo na ko leswi venge ku na xiringanyeto xa ku pfumala ntshembo eka hi ku anakeni loko ku ri ku xilo xa xi le nawini timovha leti ta manyunyu tijunifomo mali leyi kha yi hakeriwa a yi huma kwihi hi yo mhaka tin'wana ta tindhawu leti kha ti kaka a Gauteng hi ku ti hava timali swi vula ku mimpimanyeto yin'wana a yi fanele yi susiwa kun'wana yi yisiwa kun'wana ku ya susumeta timhaka ta bona lava va amapanyaza na ku mbuyelo wa koteka ku vanhu va nga wu vona kumbe ku khomi voko ki i mhaka leyi lava ku twa wehe mingisero Munghana Lonene FM nangona ku Africa wa vulavula eka nhlekani lowu hi ta tlhe hi langutana leswi nga le ku endlekeni kwele ka komiti leyi nga koho leya nkarhinyana leyi nga le ku languteni ka timhaka ta vukungundwana lebyi hehliwaka leswaku byi koho endzeni ka xiyenge xa vululami hi ku angarhela lexi katsaka maphorisa ndzawulo hi yoxe ya vululami timhaka ta makhotso sweswo swa ku taniya se hi ta twa n'we ku sukusela awara ya 13 ku ya fika awara ya 2 nhlekani lowu yi va ni sungula hi leri hungu timovha to tala sweswi ni vulavulaku weni yingiselaka movheni ti na nhundzu yo tala ngopfu swi vonaka loko humelele tinghozi kumbe loko yi onhakini kuma yi na swibakitani sweswi mi hlantswaka hi movha yi jikajika na swo suka swi ya kwihi yi jikajika na swo yi kha ya veka swi sukuseni movha yi sala yi ri kahle hi ku loko yi kha yi tikiwa yi tlhe yi mi dyela na petrol tifoyili yini hinkwaswo leswiya se i swin'wana swa leswi kumbexana a hi fanele hi swi languta hina hi nga na timovha ku hi swi papalata ma va mhaka ko kasi yin'wana ni nga rhumela hi miyingiseri laha i ri khalanga a swi koteki ku vanhu loko va komberiwa xa n'wanchumu va vula ku va hava kumbe va nge swi koti ke se mina njhani a nge wa ya ka munhu fika kumbexani xikombiso ya ka ntsakisi ku tsakisa a wu nyiki 10 ra tipondo tsakisa ka nono nta vuya ka wena sweswi nga ri khale a kha swi tiva ka nga lava ku nyika hikokwalaho ka yena nga vha vula xikan'we ku hayi ni nge swi koti kumbe ni hava hi ku i hetelela a yimisa munhu a yimela ku hayi ni le ku vuyeni ku va nge le ku vuyeni mingisera vula ku swa ntivo swi na ntiso ku fika kwihi kambe nhlekani a hi tweni ku mi khomete timhaka 0860002543 mi nga rivali ku tindlela hinkwato tikongoma a Bosbok Rand Bushbuckridge ku hela loku kalembe watwa #Xitsonga female artist of the year hi lava va yimela ku langwa Shongi Ntombi ya N'wagaza Silamphaka Sele Faith K
vhota rhumela rito female na le tirhanqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. Ku vhota swa pfala hi vusiku bya 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards, matimba ya vunanga. #SMA20 Masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Shaka leyi Afrika wa vulavula. yin'wana mhaka leyi nga koho 0860002543 ni nga swi teka riqingho ra yin'wana mhaka leyi nga koho i timhaka ta maphorisa kahle ku endleka hi ta va ka hi bula na vona va city of Johannesburg MMC la langutana na timhaka ta vuhlayiseki ka doroba ra Joni eka masipala wa doroba ra Joni ta va ka hi bula na vona hi mhaka ko ku na switori swin'wana a ni tivi kumbexana ka ni nga swi twisisi kahle kumbexana n'we mi nga hi pfuna ku swi twisisa kwala mi nga va ku mi yingisele mi ri koho xitori xo sungula xi ri maphorisa ya le ka doroba ra Joni ya khomiwini na koho ya ti vonakarisa a khoto ya le Western Area hikokwalaho ka ku hehliwa ka ku a va ri ku yiveni ku ve bo a va ya ku London ka movha leyi a yi yiviwini i xitori lexi xi nga fika xi twarisa xiswona ivi jikijiki ku twala ku khomiwa maphorisa ya nkombo hikokwalaho ka ku ringeta ku kumeka va kha va ringeta ku koxa mali ka va zamazama kahle swona hi swihi n'we mi swi tiva ku hi byeleni hi nga se kuma va MMC lava hi nga ta bula na vona va city of Johannesburg hi hafu ku bela awara ya khume nharhu nhlekani lowu wa xikwembu kambe sweswi hi lava ku twa wena mingisero wa mina 0860002543 wo sungula mingisero hi loyi nhlekani Minjani papa hi pfukile n'wina minjani ni pfukile mbulabula na n'wana ku ya Harrison Chauke problem leyi ni yi vonaka kahle loko vo kota ku hetisa leswa scrap yard hi swona swi dlaya swin'wana mi sungule hi ku problem a mi nga ta sungula kahle hi buti Harrison kahle xiphiqo mi ri yini n'wina hi ku loko mi ku problem leyi mi yi vonaka sungulani kahle ya hi leswo leswa ku vulavula swilo swa scrap yard hi swona swi dlayaka swi dlayele mhaka ya switimela hi ku yiva tikhebulu namuntlha swi dlayele loko swo tala na le mitini tikhebulu ta yiviwa sweswi ka mphakati yi le ku rileni tikhebulu hi mhaka ya swona sweswi swa ti-scrap yard se na swi tiva ku ve ri loko vo swi dlaya vanhu va ta heleriwa hi mintirho lava tirhaka scrap yard mara hi swona swi nge le ku vangeni ka problem a va swi dlayi once hi ta kota ku kuma switimela na mhaka ya tithenda ta hi dlaya na tona hi ku swin'wana na swin'wana sweswi swi sengiwaka sweswi swo tala leswi sengiwaka i mhaka ya tithenda va kota ku yiva mali lava tithenda hi ku va teka va yi tale va teka va qacha vanhu va hakela mali yitsinini kati loko vo teka government yi controla ku fana na ti-Department of Works na water affairs swo taniya swilo a swi ta va right plus loko mina swi langutile swo tala loko ni swi langutile mina tithenda letiwani namuntlha switimela swi fambi na ti-airplane hi swona swi endlaka sweswo ku vanhu va nga vi na mintirho why va nga endli ku fana na titlabeni ku titlabeni va teka lava le handle va yi 5 club na yin'wana na yin'wana yi teka 5 se navo va lava mintirho loko vo teka 5 ve le handle lavan'wani va teka South Africa a ni tshembi va yi ta rila hi mintirho na mi tweli papa na khesa swi ta na tlhelo rero mi nga ta na rona ntiyisi ku milawu a yi le ku fambeni kahle milawu a yi le ku fambeni swona kambe we u ri yini 0860002543 na n'wana ku Afrika wa vulavula ku na mhani un'wana va n'wi vitana Mary Dihas ai i tikomba ri na mahungu mani va nga ni vekeri ringanyeteni ku kumbe xana swi tala swi ri kahle a va koho ka mitshamo leyi hinkwayo kambe we ri yini Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Andakala ku khoto tolo yi teri ntiyiso president khale ka president Jacob Zuma va fana va hakela ku tlula kolomo ya ka makumembirhi wa mamiliyoni ya tirhandi leyi nga tirhisiwa hi nkarhi wa ku va ku tengiwa milandi ya voho kambe ku ve a va nga fanelanga ku va va yi tirhisini
ntwe va kombisa ku va la ku vulavula na vateki va mahungu se un'wana nga hey va la ku hi byela yini va ngo ya ti hakarela mali ya leyi va nga kumbe va aphila kumbe va ndla sweswi va ndlaku so va vulavula yini vateki va mahungu ku busy ngopfu ku na va married hustler na yini hinkwaswo mina hey va tshikeni va vula leswi va lava vula swo hi ta kota ku twa matsundzuka ku va tshami va vula va ku mina ni na swilo swo tala loko no swi vula la ma swi tsundzuka a hi amukeleni mingiseli loyi nhlekani Hayi butati papa minjhani vukile minjhani epfokeni hayi muvulavula na Sikalavito butati enkomo xikalavito swilo swi nga humelela laha ka ni swi vona kwala ka social media ka leri nga kuma maphorisa mina hi ndlela ni vonaka yona i maphorisa lamaya va kumeke vhele va kha va ya ku xaviseni ka yona gold liya cause i swilo leswi swi ni nga kusuhi ngopfu naswona ni tshama ni kha ni swi vona ni kumeka lavo binoni hala mi ri vandla yini va tekela va zamazama ivi va ya ku xaviseni maphorisa lavawani va kuma vo zamazama va khome misava liya and then ivi va va khoma va khoma va va tekela misava liya va famba va yi xavisa ni munhu loyi ni fambaka swi swa transport ma vona so va fike va ni yimisa va hakare school bag kasi laha ndzeni ka school bag ku na misava liya ya yona liya ivi then loko kha hi famba va ba hi mali i ta yi kuma mahlweni ivi va ni direct-a ku ni famba njhani hey loko kha ni famba va ri hey jika lawani le mahlweni ku na maphorisa ni ma voni loko ni ku ni ba reverse maphorisa lama ma vhe ma hi lava ka masipala va vhe va ta va fika va pfala movha va mina va byela ku mfuwo wena a hi na problem na wena hi lava na vanhu lava nga landzeni a vhela va ta mi yisa ku n'wina hi ka mi ri a xikhulubeka va ku hi lava na vanhu lava nga landzeni hina hi nge ku bayizisi ku nghena un'wana maphorisa va ku a hi famba a hi komba hi lava munhu lava tirhelaka yena ivi ku huma misisi un'wana sesi waloyi wa le Zimbabwe so va fika va vulavula na yena va fika vulavula na yena va teka 200 rand va nyika yena va ku andli arrangement nga ku hambi tiva lava 2000 mantisisi va dya na vona se lava volova na badi vhele va kumiwa hi van'wana mara i swilo leswi humelelaka ni hlamuseleni leya lava va vona badi mi vula vahi lava nga khomiwa laha ku nga ku khomiwa maphorisa kumbe ku khomiwa va JMPD ku khomiwa maphorisa vanene maphorisa lama SAPS va khomiwe hi lava JMPD na hala binoni maphorisa lama manene lama madyanana na vona lavo zamazama na loko mo famba la N12 laha ka ndlela leyi le Kingsway nje ni vulavula yena swi kama nga ma ku tiva la ku na kun'wana va nge le Cloverdale loko mo hundza laha ka N12 u lo tlanga ndhawu vo zamazama va le ku tirheni swi normal maphorisa va le ku hundzeni ka N12 vo zamazama va khosa na ti-accident because vo jumpa ka N12 swi normal swilo leswo hina loko hi hlamala loko ka vulavuriwa kwala ka mungona swi endliwa nga swilo leswi va nga swi tivi maphorisa swilo leswi va swi tiva va swi tiva kahle swi normal na loko mo famba ka N12 mo fana ku vhika loko zamazama va rhwale swisakani ri ni and no mi byela a yi heli 2 weeks u nga chayisiwa munhu laha ka N12 before ka patu leyi ra le Kingsway because va teka misava leyi va jumpa kha va tsutsuma na vona va nghena ka N12 movha va kha famba ma 120 loko ku brika zamazama ivi then movha yin'wana i butted break ku va na accident hi mhaka vo zamazama ene maphorisa va nge vuli ka va swi tivi hambi ku ri station commander xa le Binoni va swi tiva swilo leswi hambi mondla hi kona sweswi loko va tele vanhu va le ku tirheni va le ku vo ti endlela hi marito man'wana hi le tirhweni hi le khampanini laha a ni hlamala loko ni hundza ku tele mina ni nga swi twisi ku endleka yini kasi tele laha swilo leswi swi vonaka masiku hinkwawo na sweswiwani laha Joburg na ku ya kokwala Binoni na mi ni toloverini mi no twa loko vanhu va vulavula va swilo swo zamazama because maphorisa va dya na vona Godfrey va dya na vona vona so hina hayi no kahle tiko lera hina ri lava vhele loko loko swi landzelela swilo hi ta tivutisa ku kahle helela ku hi va hina va helela ku hi loko swi ri so loko swi landzelela i nga heta la khoma hi vuvabyi bya mbilu i mabibi yini ku karhatako makumembirhi nkombo ti minete ku bilavula ya khumembirhi nhlekani ka khesini loko yingisela munghana ya London FM kwala u nga ni yingisela ri kona hambi hi le hofisini hambi u ni yingisela ri kona xibazanini va driver na khensani ya ngetelanyana volume va driver va kota ku ni twa kahle ya na khensa swinene va driver ku va mi pfulele munghana London FM kwala xibazanini xexo hi ndlela yaleyo na n'wi nga ni yingisela kona ti-movie ni dedo hele Diana xo cinca mi ti fambisisa ku yini teta a hi amukeleni loyi nhlekani Butati nhlekani papa minjhani
ngipukile mjani ayifokela cancel kumibhela ticanga mirini n'we Budpet ka mhaka leyiwa mi nga mi khulumulaka ya maphoyisa laniwa kolweliwa eThoritori Budpet maphoyisa ya nto SAPS na lava va City of Joburg va swi endla hinkwavo Budpet va tirha na vayisa lava va illegal mining Budpet mani nyika example yin'wana loko u kuma vanhu lava tshamaka Pitori va tshamaka vo Soshanguve Hammanskraal va ta ku byela ku vanhu lava dlaka hi tinyawo pe Budpet va tiveka maphoyisa va koleka mali le ka voho City of Tshwane Mametro they go and collect money so this thing a Budpet akuna ukubasa ka voho so the tension leyi nga ko Budpet i ku lwela ku Thoritori leyi ya henhla ko koleka henhla yena a yi na swa good yi taka na swona not ku lava vo tirha cause vo tshembeka Budpet the road is too much ka the law enforcement ya hena yeah the road is too much Budpet loko va u landzelela commission liya ku ka va interviewer general Sibiya Budpet it just tell you ku loko le ka the top echelons ta maphoyisa va karhi va jikajika na munhu wa ka va n'wi bvetanga a va n'wi chekanga laha ofisini what about le hansi le police station ku endleka le police station le hansi na metro Budpet a ka ha ri na xiphoyisa ntiyiso ku rin'wana loko u interviewa tin'wana wa site ra Thula Mahanji a ku byela hi ku movha tikoho yes hi no movha tikoho mara on the ground a ku na movha Budpet mani nyika example ya makumbi foni huma moyeni hi ke la hluvukani Budpet ku yiviwe Jojo tank hi suka hi ri landza hi ya ri kuma lava nga riva koho va fika va ri vekini foni la maphoyisa Thula Mahanji kombela mitala ka mutu wo karhi kume Jojo tank leyi nga yiviwa ya community va hi byela kusukani mi ya pfula case a Thula Mahanji Budpet loko mi suka mi ya pfula case loko mi siya munhu loyi a ri one a nge tivi Jojo tank leyi a yi move a yi tumbeta kun'wana ni va endlele ntirho Budpet for them just to come na pick up va fika va ta na maphephe va pfula case kwalaha va arresta munhu you have to beg them to do their job mara swin'wana mi va endleleni hinkwaswo Budpet in a nutshell a ya ha ri na xiphoyisa South Africa ku swi ta endleka njhani kwini a hi swi tivi inkomu na mi twile mhaka wani Kessin famsa swimming said in a nutshell ekukomisa ayingisero wa Afrika wa vulavula hayi mativana la ku bula na tata na Elijah Mhlanga va huma njhani va amapanyaza Premier Ndlovu siku rin'wana loko ni vulavula na vona kwala moyeni va tshame va ku va lava ku ringeta Mindlozi ni tshemba ka swa handliwanga Premier ni loko lu ka mi swi endlanga mi nga ha ngheni hey akuka mi nga hayi kama hitoneni ku mahungu ya misava awara yan'we ya ta emisegeni a hi amukeleni Mzamani Roland hlekani ya phase 1C ya Rea Vaya ya ta sungula ku tirha n'hweti leyi taka mahungu xitalo hi awara yan'we mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makombandlela Khalanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula leswi project area 6 months saying about 3 years n'wina mi kha mi hola 3 years hinkwayo leyi a ni ku holeni sweswi ni vulavulaka sweswi leswi endlaku ku swi nyanya ku ni kwatisa ngopfu ni nga mi sendela na proof ya message lowu a ni vulavula hi wona na mukontraktara ni ku ni lava mali ya mina na kwala moyeni ni nge chaku swi vuli na kolotiwa mi mali ya mina ku sukisela loko project yi stopini a ni tshama ni hakeriwa mali va vuya last year hi fika hi tirha 2 months va tsandzeka na ku ni hakela mali ya 2 months ni ta bula na n'wina hi nga ha ri moyeni hi ta lava mukontraktara loyi ni lava kota ku tiva ku xiphiqo i yini mi ta va mpfuni ngopfu maybe na mina ni ta kota ku kuma mali ya mina ku mina a ni ku hakeriweni ma swi twa na kwala moyeni a ni swi tivi a ni ku hakeriweni mali ya mina ene na yi lava Khalanga Pet Matebula Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
Ntiyiso mitseri wa Munghana Lona FM na ngaka Africa wa vulavula ta ka wena Trix suka studio 2A kambe ke hi la u bula hi mhaka leyi ya xiviko xa musirheleli wa vaaki la kombisaka timhaka ta ku ri timhaka ta ku va ku kona ka amapanyatsa a swi fambisana na milawu ya tiko leyi kumbe nga vulangi swona kahle i ri yini na so tanihi xifunda va la ku yisa ku yini mahlweni mbulavuleri wa mfumo wa xifundzankulu xa Gauteng i tatana Elijah Mhlanga hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona FM hina hi le kule ngopfu naswona tatana Mhlanga kumbexani pfunani ku ka vayingiseri va kota ku tiva kahle msirhelelo wa vaaki i ri yini loko swi ta ka timhaka ta amapanyaza va vula ku a ku na nawu lowu wu simekaka ti-crime wardens leswi ku nga ntiyiso hi ku na hina sweleswo hi swi tiyisisile loko hi ta va hi tsale papila leri hi nga ri yisa ka holobye wa justice hi rona ka lembe leri loko hi ta hlamusela ku ri hi kombela va hi pfuna hi yini kahle a ku ri lembe ra 23 ta June 2023 okay laha nga hlamusela ku ri a ku na nawu lowu wu simekaka ti-crime wardens kambe hi kombela ku ri vona va hi pfuna ku ri ti-wardens leti hi nga ti thola ti vuriwa ti-peace officers leswi va nga pfumelana na hina va hi nyika papila leri nga tiyisisa ku ri va swi navela ku ri va endla ti-peace officers leswi nga vulaka ku hi kume mpfumelelo wa ku yisa mahlweni entirho lowu a va fanele va wu endla leswi swi nga fikelela maphoyisa va nga pfumela ku amukela ti-crime wardens ta hina ti tirha eti-police stations va nyikiwa ni certificate xa kona ku ri va pfuna maphoyisa hi ku lwisana na vugevenga leswi ku nga va nchumu lowu premier a nga wu teka a wu yisa ni le ka minister wa maphorisa laha ku nga vularisana kona na minister wa justice wa nkarhi wolowo ku pfumelaniwa ku ri ku ta yisiwa mahlweni ntirho lowu a ku ri minister Cele na minister Lamula hi nkarhi wolowo leswi ke swi nga hi nyika ni mpfumelelo wa ku ve ni hi yisa mahlweni leswi vhele a swi timekile leswi a swi vonisa xiswona so mavonelo ya public protector sweswi i wa vula sweleswo ku vhele a ku na nawu leswi lowu wu simekaka ma-crime wardens leswi ku nga ntiyiso kambe na hina se a hi swi tiva hi swona ke leswi nga endla ku ri hi va cinca hi va hundzula kusuka ka ti-crime wardens hi va endla ti-traffic wardens hi ku ma-traffic wardens a ma pfumeleleka ku ri ma va kona eka province ya hina lexi ke xi nga endla yisa mahlweni ku ve ni hi cinca kusuka ka ti-crime wardens ti endla ma-traffic wardens se loko xiyimo xi te tani sweswiwani ku fanele ku endleka yini ku ya mahlweni no sweswi leswi premier nga swi vula tolo hi ku ve ni hi yisa mahlweni ntirho luwa hi ku va trainer ku ri va ta nghenelela hale ka Gauteng Traffic Police lava vona va nga le hansi ka hina i maphoyisa ya swifundzankulu swa hina laha hi lava ku va nghenisa kona so a ku na swin'wana leswi nga ta swi endla handle ka ku ni hi kurisa hi antswisana matirhelo ya vona ku ri va kota ku pfuna vaakatiko hi ndlela leya vhele a hi anakanise xiswona kuve a ku sindzisa yini ku fanele ku va na vanhu hi ku loko ku sunguleni mi byeriwa ku ha nawu hikokwalaho ka yini mi nga vhetanga mi swi tshika mi kambe tanihi mfumo wa Gauteng mi vona swi ri na nkoka ku vanhu lava fanele va kona sweswiwani ve ri heyi va ha tiyisisa sweswo swa ku ha nawu se n'we mi ri hayi hi ta va nghenisa hala ku sindzisa yini ka vanhu lava okay a ri ni hlamusela swilo swimbirhi ka xivutiso xelexa xin'we u nga xi vula xa ku sungula ya xifundzankulu xa Gauteng xi tiyimiserile ku lwisana na vugevenga leswi leswi nga fika laha hi nga teka magoza yo karhi laha swifundzankulu swin'wana hi tsandzekaka ku swi endla kumbe leswi va nga ziki va swi endliwe xa ku sungula
hi xave timovha ta 700 leti hi nga ti nyika maphorisa SAPS ku va pfuna ku ri xifundzankulu xa hina xi lwisana na vugevenga. Xa vumbirhi hi xave ti-helicopter tinharhu leti hi nga ti nyika maphorisa SAPS ku va pfuna ku ri va kota ku haha mpfhukeni va lwisana na vugevenga ka province ya hina ya Gauteng. Xa vunharhu va xavele na ti-drones leti ti tirhisiwaka ku famba ti lava vugevenga lomuya swi tumbelaka kona loko va ta va endle vugevenga lebyi vona. Leri ku nga goza hi ri tekeke ku komba ku ri hi tiyimiserile ku lwisana na vugevenga ka xifundzankulu xa Gauteng. I xa ku sungula xele. Xa vumbirhi hi te loko se hi n'wi nyikile switirhisiwa hi ta mi nyika na vanhu lava nga ta mi pfuneta hi ku endla ntirho lowu. Laha ke hi nga simeka rona pfhumba leri ra ti-wardens a hi lava ku ri va pfuna maphorisa hi ku lwisana na vugevenga, kambe a ku nga ri na nawu lowu a wu simeka ma-crime wardens. Leswi ke hi nga swi lemuka hi va hi va tisa hale ta ku-traffic wardens hikuva loko va va ti-traffic wardens wu kona nawu lowu va simekaka. Leswi ke swi nga endla ku ri va tisa haleni. So mavonelo ya public protector ma ha khomelele leswiya swa khale swa ku veni va ti-crime wardens. Hina se a hi va cincile va ti-traffic wardens leswi swi nga le nawini ku ya hi Road Traffic Act ya 1989 lowu yi pfumelelaka ku ri hi nga swi endla sweleswo. So leswi a swi vulaka public protector ya hi swa leswiya swa le ku sunguleni leswi a hi va vulisa swona ku ri hi ma-crime wardens laha hi nga va hi cinca ni ntsalo luwa a wu ri kona ka timovha ta wona ni leswi a hi va vitisa swona ku ri ti-crime wardens hi va cinca va ti-traffic wardens. Leswi a hi swi vika tolo hi ri sweswi simeka pfhumba ra ku veni va famba va ya kuma ntokoto lomuya ku trainiwaka kona vanhu vo fana na vona va ku na vona va ta fana ni maphorisa man'wana lawa hi nga na wona le Gauteng lama tirhaka. So a ku na xin'wana lexi hi xi cincaka a hi wo vula ntsena ku ri sweswi se hi laha ka xiyenge lexi. So na swi vona ku ri van'wani va ku teka mahungu va swi teka hi ndlela yin'wana va tirhisa marito man'wana ya ku disbandment dissolution a hi swi tivi leswaku ni sweleswo va swi teka kwini. A hi zanga hi tirhisile marito wolawo tolo. Se a hi languteni ka ku sweswiwani swi vula ku xiyenge lexi ta tshama xi ri mi ri ti-traffic wardens se va ta tshama va ri tani. Se swi vula ku loko n'we ku fika nkarhi lowu kuma ku hina tanihi xifundza hi lava maphorisa ya swa le magondzweni a mi nge teki vona mi ta navetisa ivi na mina ni tsakelaka ku va phorisa ri swi le magondzweni ni nghena. Hi swo mi vulaka so? Hi swona vona lava se hi nga na vona ku nhlayo ya vona yi halaka ma-8,000. So hi vona lava va nga ta nghenelela va ma-Gauteng traffic officers ku ya hi leswi hi nga swi vika tolo hi ku vhela a ku ri xikongomelo xa hina ku sunguleni endzhaku ka loko va ta va byele ku ri hi nge koti ku veni hi va endla ma-crime wardens. So hi yisa mahlweni ntirho wolowo. So loko ku tlhela ku laveka ma-traffic police ta teka ka vona, kambe leswi hi tsakisaka i mhaka ya ku ma-wardens lawa ma rhandziwa ni ku rhandzeka ka tindhawu ta ku tala. Loko mo vulavula ni lava va endlaka ti-event ta fana ni ta bolo va FNB stadium, loko mi ya kona le vanhu va ku tala va yiveliwa timovha ti fayiwa. Loko se hi nghenise vona va endla ntirho lowu a swi nga ha endleki sweleswo. Loko mi ya va Loftus Strukutani ni van'wani loko va ku na ti-event ta ku hambanahambana loko va ri kona vugevenga lebyiya a hi byi vona eminkarhini liya a bya ha ri kona. Xa ku sungula. Xa vumbirhi va border management agency va komberile ku ri van'wani va vona va yisiwa le ku ri va ya trainiwa va ta va ti-immigration officers. Leswi ni vulavulaka na wena va kona kwalaho OR Tambo Airport va le ku trainiweni we va ta kota ku tirha laya. Va ti-court na vona va komberile ku ti-traffic wardens ta hina ti famba ti ya pfuneta lomuya ma-court ku ri ti hlayisa tindhawu letiya ni miako yin'wana. Ti-municipalities na vona va komberile ku ri va famba va endla by law enforcement. So swa komba sweleswo ku ri ku na ntsakelo ni ku amukela xiave lexi ti-wardens ta hina ti nga na xona eka vuhlayiseki bya vanhu ni le ka vuhlayiseki bya infrastructure ya hina leyi hi xitalo loko hi vona swin'wana swa fayeleliwa, maroboti ma tsemiwa, ti-cable ta yiviwa swo taniya. So va pfuna ngopfu ku veni va ri kona va pfuna maphorisa
hi ku humelela handle va vonaka na vona va endla ntirho ku lwa no vugevenga. ku a hi nge van'wani va le ku yingiseleni sweswi va lava va ti va se va nga ti traffic wardens miri yini miri na namuntlha na sweswi va ha ta hola loko n'hweti yi hela va ha ta ya mahlweni va tirha va loko va hi ku twa mikhamuku va komberiwa hala na hala na hala hinkwako lomu mi nge va komberiwa kona vo lo komberiwa kumbe vo lo connectiwa va ya laveriwa ndhawu. No, vo komberiwa ku border management agency hina ku kayivela ka vanhu e-airport kombela ku ri mi hi nyika 100 wa vona hi ku u va nga famba va ya tirha mo va trainer va endla ntirho lowu hi ndlela leyi n'wina mi wu lavisaka xiswona. So hi va fambisaka va ya ka ndhawu yeliya va ha ri mintirhweni. Ku na ti-training programs leti nga kona loko u nghena ka training program ya ximfumo ku na leswi va ngo i stipend mali yo karhi leyi u nyikiwaka yona hi leyi va nga ta ya mahlweni va yi kuma loko va nga ri le ku traineni le ku kambeleni sweswi i va mani le ku endleni ka tinhlayo ku vona ku ri i va mani lava nga kotaka ku nghena ka ti-training programs tihi. Hi vonile ku ri van'wani 300 wa vona se va yile va endla leswi va ngo i firearm training ku ri va nga kota ku tirhisiwa swibalesa laha va nga ta yisiwa ku ri va kuma certificate kona. Van'wani va vona ku ri a va nge qualify vhele ku nghena ka ma-traffic police mhaka ya malembe ya vona hi ta va yisa ku ri va dyondzela security va ta nghena kwale. So hi ta hlangana na vona hi kona ka vhiki rona leri hi sonto ta vulavurisana na vona va hlamusela kahle ku ri va tshunxeka va tiva ku ri a ku na loyi a nga ta tikuma a yo tshama kaya ntirho wu yisiwa mahlweni hi le ku vatekini va nghena va kuma ntirho lowu vhele a va wu languterile ku sunguleni va ta yisa mahlweni na ku lona vugevenga bya la Gauteng. Se swi vula ku loko ni mi yingisele kahle Mhlanga leswi mi vulaka swona i ku va disbandwile va hangalasiwile vanhu lava sweswi a hi nga vuli hina ka Munghana Lonene hi sungula ku swi vula sweswi loko ni mi yingiserile ku swi vula ku loko vo va nga phecheki kwalomu mi nge le ku ringeteni ku va phecha kona a ku heteleleni va ta va nga ri ku tirheni vana ni twa mi vulavula na hi timhaka ta ku va ta kuma ti-stipend hi ti-training programs swi vula ku mali leyi a va yi kuma kusuka laha va yi kuma kona masiku lama nga hundza yi pfariwile ku fika sweswi kumbe no ka ni nga mi twisisi kahle Mhlanga. A ndzi tlhela ndzi sungula hambi leswi hlamusela kahle a ku zanga ku va na disbandment a va hangalasiwanga va ta tshamisa xilo sweswiya ntsena ku ri va ta sungula ku ya ka training hi ku a ku na ndhawu leyi nga trainaka vanhu va 8,000 hi nkarhi wun'we eka leswa swiphoyisa. So va ta yisa mahlweni va endla ntirho lowu va wu endlaka hi ku hi na nhlayo ya le henhla ha swi kota ku yisa van'wani ka tindhawu tin'wani ku ri va kota ku tekiwa lomuya lava salaka va ta yisiwa ka training ku ri va nghena va ma-Gauteng traffic police officers permanently. So lavan'wani va fambaka va kombela hi ti-municipality va ya thoriwa kwaleni va famba lava nga ta sala va yisa mahlweni ntirho lowu vhele a va wu endla loko va ri le ku training. Loko mo languta report ya public protector a ku na lomu a vulaka ku ri hangalasani leswi a ku kona a ku na na le ndzharini yes i lulamisani leswi onhekeke leswi ke ku nga leswi vhele se a hi sungurile ku swi endla. So a wu cincanga nchumu swi ta yisiwa mahlweni va ta kuma timali leti a va ti kuma a ku yimisiwanga nchumu a hi vula ntsena ku ri hi le ku antswiseni leswi vhele vaakatiko a va vula swona va ku antswisani matirhelo ya vona va ta kota ku tirhisa swibalesa va ku na vona va ta kota ku tirha ku fana na maphorisa man'wana hi leswi hi swi endlaka sweswi a ku cinciwanga nchumu va yisa mahlweni ntirho wa vona kambe hi hlamusela ntsena ni ku tiyisisa leri rito a ri nga twisiseki ra ku hina hi fositela ku va yisaka SAPS ku va a ku nga ri swona hi va tisa haleni ka hina ka maphorisa ya hina lawa vhele ku nga khale na khale va nga vangi se mali leyi a yi huma kwihi leyi a yi fanda vanhu lava va around 8,000 lava mi vulavulaka hi vona? No, mali yi kona yi kumile ka treasury wa hina mali yi kona swi budgeteriwile sweleswo a swi karhi tindhawu hi ku swi ta fambisa xitotsi a swi tshamisa xitotsi hi ku budgetela yi endliwile loko simekiwa epfhumba leri a swi langutiwile na swoleswo. N'wina mi vulavulela mfumo kambe yimani mi vutisa hambi swi ri tani veri va DA va la ku hoxa papila ra ku pfumala ntshembo ka premier a ni tivi ku swi landzelana na timhaka ta xiviko xexi xa musirhelelo wa vaaki kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ku na leswi mi nga swi vulaka hi sweswo?
Intirho wa vona ti-opposition vhele i ntirho wa vona sweleswo a swi hlamarisi a va swi endli va swi tiva na voswaku va ta tsandzeka laya so ko va leswi swa ku veni va vulavula hi ku veni vhele va swi kota ku vulavula i ntirho wa opposition vhele loko yi nga endli sweleswo a yi le ku tirheni yi fanele va endla swilo swa ku fana na swona leswi ni loko u tiva ku ri vote of no confidence leyi a yi nge humeleli u ta yi endla just ku veni u ku yi ringetile leswi swi hela swi ya mahlweni hina hi nge hi khisi ku endla ntirho lowu hi tivaka ku ri hi fanele wu endla so leswo swa tipolitiki swa vona va swi endli hina hi ta yisa mahlweni wu endla a tiva ku ri DA vhele eGauteng a yi khomekangi kahle a va tsakanga hi ku a va kona ka government of provisional unity a va kona so hi leswi vhele va lavaka ku endla swona leswi so a va endli leswi va swi endlaka na hina hi ta endla leswi swi endlaka veri ni mi vutisa mi nga si famba tatana Mhlanga hi leswi nge le ku endlekeni ka doroba ra Joni tanihi mfumo wa xifundzankulu matsaka ke hi ku ongeti vanhu lava a va hanya hi ku xavisa ve le ku hluphekeni laha Joni swilo swi fanele swi endla hi nawu tsundzuka ka timinete leti nga hundza la ndzi ve ni vula ku dorobankulu ra Joni ri komberile ku ri ku va na ti-wardens tin'wana leti ti nga ta yisiwa kwale ti ta pfuna hi leswi va ngo hi ti-bylaws enforcement hikuva swa lava ku ri ni loko hi xavisa hi endla swilo hi nawu hi nga pfumeleli ku ri swilo swi endla ehandle ka nawu loko mo languta swilo swa swin'wana leswi endlekaka la ku xavisiwa ni ku vekiwa ka swimaketana swa vona eka tindhawu leti nga fanelangiki so hi nga pfumeleli sweleswo ku loko swo va tani doroba leri hinkwaro leri ta tikuma se ri le makete very khale Mhlanga very khale va kha va ndlisa leswiya va kha va ti hanyela va xavisisa sweswiyo ku nga ri nchumu loko va ku ri khale u tshova nawu se wu fikile nkarhi wa ku veni nawu wu lulamisiwa ni vitini Mhlanga ni khensini nkarhi wa ku ku tiya ku hengeta I can't sweswo vingisero mukela lona FM tatana Elijah Mhlanga tshemba mina swo swi vula ka mhaka yeleyo mi loko mi ri na swo swi vula mi ri yini hi swihi leswi mi vulaka swona 0860 002543 i ta ri hi hafu ku bile awara ya 12 hi ta va hi kha hi bulana hi hafu ku bile awara ya 13 hi ta va hi kha hi bulana MMC wa City of Johannesburg lava nga ta va kha va hi nyika xifaniso xa kahle xa ku kahle ku le ku ndlekeni ka i ntiyisuke ku kulweriwa territory ka ku va van'wana va khoma van'wana va khoma van'wana kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke hi ta va hi kha hi bula hi twa swoswo leswo mingisero Munghana Lonene FM kambe sweswi ni pfumeleni suni hundza hi laha ta teka riqingho ra wena ka 0860 002543 kandziyisa rito 065 744 3911 hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi kuthi ku angula ku yini n'wana mingiserilo hi nhlekani aye Khalanga Mfokeli hi Mfokeli njhani papa hayi Mfokeli a khensa munge hi dlamba le ya Kapanyaza Khalanga i ntiyiso ku ri a Gauteng ku na high rate ya crime a ku hala nga ta swi ala sweswo ku vugevenga byi le henhla ngopfu a Gauteng a hi vuli ku hala kun'wana a byi kona mara Gauteng byi le henhla swinene byi lava intervention mara liya that's why va yi vitana mapanyapanya it was a project ya Panyaza it was a political decision leyi a yi fane yi vona vanhu vo tala va nghena emitirhweni loko va heta ku nghena emitirhweni yi ta kota ku bela Panyaza mavoko hi ku Panyaza ina ambition ina ku navela ka ku siku rin'wana a va president ya tiko ene vanhu vo tala lava tirhaka laya Khalanga you can go and verify them it was a strategic move ku tekiwa vanhu lava va humaka at branchini ka ti-region macomrade va tala laya so that in return va kota ku influence ti-branches ta vona ku loko ti ya ka ti-provincial conference va vuya va rhwele Panyaza as the chairperson ene sweswi loko va hangalasiwa tanihileswi tatana Mhlanga va swi vulaka ku va fanele va hangalasiwa van'wana va ta ya kwihi still a va luzangi mintirho the chances i ku Gauteng yi nga ha yima loko ti ya ka conference ya national ku ri a va lava ku Panyaza a va president ya tiko ene Gauteng Khalanga yi na influence yikulu ka ti-province to tala
a ni tsundzuki la Gauteng yi nga tshama yi humesa munhu va nga vuyi na yena. Alright, the example, recent example ya tatana Paul Mashatile, Gauteng yi n'wi humesile, ya mobilizer other provinces yi huma na yena ava deputy president. So it's a political decision when Khalanga. That's why Sekasi political decision ayilandeleli nawo. Now asikona sweswo. a swi kona anawini. That's why Mhlanga va swi vula ku a va swi tiva ku a swi kona nawini. Na loko Panyaza a initiate swilo leswiya ku ve na huwa ku bohe huwa ku swilo sweswo swi le nawini, ti-opposition party ti be huwa, mara a ya mahlweni na swona hi ku a nga langutangi nawu. Yena i langute vunyena, i langute khwiri ra yena, hence a lava ku a beriwa mavoko hi ku i create mintirho. Kalanga ku hava munhu loyi a nga ta fika a create mintirho la, swi nga khathaleki ku i create njhani loko vanhu va nghena mintirhweni va tirha va ha ku bileni mavoko. So yena i achieve leswi a lava swona, a swi tiva ku at a long run swi le ku challenge weni. That's why va tlhela va na plan B. Loko a ku ri van'wana a vo to veri vanhu lavaya a swela nawini, un'wana na un'wana a tlhelela xitangeni xa mhana yena a dya vuswa, mara sweswi va na plan B ku hi ya ku va traineni. And a va na mhaka Khalanga ku ku na vanhu lava a va fanele ku huma traffic va apply, lava ngo lo tshama who are not politically connected, a va na mhaka na vona. Va langutela lavaya va nga lava 8,000. Loko Panyaza a ya ka conference ya national va vuya na yena, hi leswi a nga languta swona. Ku ka Khalanga ka Sambu ku na munhu loyi a nga tirheki, they don't care. Sweswi languta Hi ku valava kwala mahari ku kona, ni khomeleni ku mi nghena non'wini. Kwala mahari ku kona. Vanhu valava va nge le ku phechapechiweni kwala va nge le ku phechapechiweni kona. I vanhu vangani va ngo lo tshama va nga vitaniwangi ku va ya va phecha khale. Vo ngo phecha namuntlha. hi sweswo ku lava board management loko ku ri ku va xota why va nga yanga treasury va ku ha xota hi kombela ku advertise. Timasipala teto why a ti nga vuli ku hi le ku xoteni va City of Joburg, ha swi tiva ku va xota why a va nga kombeli, because vanhu lava a va yi va tirhela mahala. Sweswi va nghenaka ka City of Joburg va enforce ti-bylaw. City of Joburg yi fanele va veka ka payroll ya vona va sungula ku va hakela. Lava nge why vanhu a yi nga advertisiwi mintirho nkarhi luya a yi lovekiwa. A swi tiveka Khalanga sweswiwani mani, a swi tiveka because a va fanele va ya ka Madlanga commission na vona. A swi tiveka sweswo ku ri ku ta va na 1 2 3, and loko va na 1 2 3 hi ya wela kwini. Swa tiveka va dya swin'we vanhu valava. Vana namuntlha va le ku tsaleka leswi ni twisaka ku va Khalanga va le ku tsaleka, va sungule ku tsala ti-matric, tiyunivhesiti ti ya ku va tekeni, va swi nga khathaleki ku va ta vuya va tirha kumbe va tirhi, va ta vuya va tshama. Van'wani vo lo tshama va lama 5 years, van'wani va luze hope. Hi lama comrade ma hoxiwa swa olova. Hi ya kwihi tanihi tiko Khalanga loko hi fanele hi khetela vanhu vantsanana, hi nga languti vanhu vo tala. Loko hi nga ri political connected respective of expertise and knowledge, i tshama hansi hi nga tirhi, vanhu vo hoxiwa. Swi wrong leswi va nga swi endla Panyaza. And loko va yes Khalanga thank you. Nemetwe na switwa kwa mahatshwa kambe imani ngensalweni imitweli buto mena kesa swinene 0860002543 nangona ka Africa wa vulavula n'wana mingiserelo nhleka godi phete mpfukile ba phete hi pfukile ka vona buti pfukile a hi lava ku dlemba yale ya Panyaza la ka ti-project leti humelelaku ni tirhaka yin'wana ya department. Ku na lava va for example lava ti-learnership lavayani ku humesiwa ti-learnership, and then instead ya ku va kuma 5,000 a va fanele va kuma 5,000 mara va kuma 2.5. Liya yin'wanyani yi ya aka luya lonkulu a nga va hi, and aka swi humela aka department as I'm speaking le a swi tiva le department na mina ni ve un'wana sweswo na swi twa kambe swi fambelana kwini na leswi hi nge le ku swi vulavuleni sweswi. Mvula sweswi mbula swa ku ku huma ti-learnership vanhu va kuma ti 2.5 ematshan'wini ya ku va kuma ti 5,000 swi ni vula ku swi hi le ku vulavuleni sweswi. A ni twi nga ri mitemi la ku vulavula hi timhaka ti hi vulavulaka hi tona ta va amapanyaza na yini. A ni vula swona sweswo land the reason aka Panyaza ku i ndlela yo dya mali liya ku le ku dyiwa mali John i ndlela yo njhani ni lava ku twa ku njhani.
hi ndlela ni vurile na loko na tsema loyi un'wana ku swi nga endla loyi tsema ku un'wana a nga le ku vulavuleni swilo swi hlangana ku ya ta un'wana a fika a vulavula swilo swi nga hlangana swi tita sweswi hi ku a swi hlongolo swilo swa vulavula ku zonkulu kumbe yona u nga n'wi twi kahle a swi hlongolo vula ku dyiwa mali ya mani ni swi twile kwa leswi swi manteka lava Nhlekani Botpet. papa minjhani Hayi hlayisekile kwala Soweto. a khensa swinene mirini wena Hi xihatla ku nga siwa ka mahungu ya mapanyasa hi vona Botpet. ya Mara ku ya hina a yi fe hala na hala hi mhaka ku ya hi hina mi vula n'wina na vamani la a hi ngoni ni state kahle ku ya hi mina a yi fe mhaka ku ive na vakulukumba maxava kwala Joni a pfuneta va ma-security ku va registeriwa va permanent then va vuya vo va complain ku no u hona mali se namuntlha loko mo langutisa nhlayo ya mapanyaza a vo tala va vo Botpet va tikulerile se hi ku na hina hi ri ku laveni ka mintirho hi la ku vona ku recruitment ya ku yi ta va njhani hi ku vana vanhu va above 65 kwala hi age ku ya hi ntiyiso lava va sukaka ku ri ku va va politiki ka mavandla yo karhi so ku ya hi hina vufeha byi kona Botpet mi le ku ntweni ni mi yingiserile vufeha byi kona Botpet ni mi twini ya hi mkhwalo hi mulambo hala ka mati ni mi twini hayi ya ku kumbexana loko hi kuma mahungu hi ta va hi kha hi swi hleketa kahle ne se kusukela laha se hi nghena hi kha hi anamisa miehleketo yithu hi leyi veri a yi na vufehe ni va vutise ku hi ndlela yihi kambe a ni swi twangi leswi va hlamuserise swona kambe mi ta twa n'we hi ku mi ri yini 0860 002543 nongonoko eAfrika wa vulavula mahungu ya misava hi lawa na Roland Mzamani eMbombela Sabi White River na le Hazyview fana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula Ukayelele eka Afrika wa vulavula abambali Botpet wo fana na mina sweswiwani ko kwana ni nga swi koti ku ta kwala ni kwala ku ni nge teki na 5 minutes ku fika kwala na mi ta swi vona ku ni kahle decent mara ku ya hi mina a ni van'wani va nga va teka ku i mbale gubugubu kumbe yini ni right mara i mbale kahle se mi lakuta Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Hayi Botpet na muhumelerisi Cingani Botpet mina nga khumba leyiwani ya amapanyaza Botpet leyi amapanyaza vele yona na khala kha yi vuriwa ku ri swi illegal ku va hi ri na maphorisa lama va vitaniwaka ku ti-crime prevention warders laha Gauteng u tshama swi vula na Julius ka yin'wana ya tirhala ta EFF kalanga ende swi rhonga ngopfu ku va ku loko ni twa vulavuleriwa Gauteng a ku va ta nghenisiwa ka vo BMA ni twa nga ku ri a swi fair because vantshwa hinkwavo va fanele va nyikiwa chance opportunity ku fana loko ku ri na lava va nyikiwaku amasayitini va ku ri van'wina mi ta kuma ntirho kwihi van'wina mi ta kuma ntirho kwihi a swa ha ri fairness naswona swi vula ku swi illegal leswi nga ta va kha va swi endla so liya ya coalition ni nga yi veka hi ndlela leyi ANC yi below 40% so anything can happen ka loko DA yo veka vote of no confidence Inhlekani Botpet na van'wani vayingiseri mina hi mavonelo ma mina ni vona yi ri job creation ya kahle hi mhaka ku ni tiva vanhu vo hlayanyana lava nga le ku tirheni ka yona project liya ya ma-crime warden so it's a job creation leswi va nge i ti-politician leti tirhaka laha a hi swona na ku swilo swa so a swi sunguli la South Africa ku swi humelela ku tshame ku va na ti-green jacket vo ma 80 something swi ve swi ngokisiwa swilo leswiya van'wani va hetela va ya xiphoriseni van'wani va ya ka disaster hi swona inkomu
Enhlikani Butpet na muhumelerisi Ncindani. Mina leyi ni vona ku Butpet la ta vulavula le mapanyaza leyi. Mapanyaza va vona va ri ku yima emekeni va karhi va sivasiva le ku lawuleka mara hala ka cucu man. Hala ka cucu sweswi va nge va ya ku trainiweni a va hunguti nyana man. A va hunguti nyana la ka cucu laniwani. Na namuntlha ni va vonile va ha ri kona laniwa Pitori lani va hlangana na vona kwala Mamelodi la. A vulavula na DJ Grace Mopao Karamchi. Enhlikani Butpet na muhumelerisi Mr Ncindani. Butpet loko va ku swilo swa lunghisiwa mani ta ku a va lunghisi swilo kahle ku na chance yo va nga yi lunghisa loko va hisa lava a va tirhisa miehleketo va nga tirhisi matimba ni vona yi nga ri leswi Panyaza a nga swi sungula a te kahle hi mhaka ku vugevenga ka vula byi yini nyana ehansi Butpet sweswiwani va hisa lava va na mintirho yo tala ngopfu hi na xirilo xo emasirheni ka yiviwa a va train vanhu lava va kota ku va trainer va tirhisa swibamu va gada masirheni a swikolweni ka yiviwa Butpet va trainer va gada swikolweni Butpet ku na tindhawu leti mi ti tivaka ku i ti-hotspot ta crime va trainiwa vanhu lava va ri koho van'wanyana va vo a va teki va gada ka ti-freeway va gada timolweni Butpet ni twa nga ku tiko ra hina a ri ta ya kule ngopfu hi sukela timhaka ta ku va DA va ri yini va mani va ri yini a swi ta pfuna tiko inkomu Butpet. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula. Hi mbalela yini hi mbalela ku fila kahle leswi ni vulaka swona Butpet loko mina ni ti tirha sweswi ku fana na mina sweswi na ti tirha mina Butpet ku na milenge yo saseka Butpet masese loko ni fanele ni huma ni ya ka doro exopeni ni ya ku siku rin'wana ni xi mbala xiburukwana lexa Butpet for mina ni endlela mina ku mina ni fila kahle loko ku ri ku ku na lava va lavaka swo hundza swigubuda swi hundza matsolo a va mbali va endlisa sweswo va tshika hina loko hi mbala swo koma leswi ni endlaka ku loko ni famba ni tlhela ni famba hi confidence loko ni nga tivi rito loko ni ra xichangani se hi mbalela sweswo ku mbala ka mina hikokwalaho ku ni ambala yini ni ti tshemba na loko ni ya kerekeni a ni komisi hi mhaka ku na swi swa distract leswiya. Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ere ka Munghana Lonene FM kumemberi tumina tsintsani ku bilawara ya khumenara yene mahlweni amtweneni teto timhaka va ka hina le ku buleni tona u nga ri khale hafu ku bilawara ya khumenara ta va ka hi bula na dokodela Mgcini Tshwaku hi bula na vona la tani MMC wa public safety eka kumbe vuhlayiseki bya vaaki eka masipala wa doroba ra Joni ta va ka hi bula hi langute ngopfu ka timhaka teto letaku onge ti van'wani veri ku nga va kha ku lweriwa ndhawu hikokwalaho ka ku khomiwa ka maphorisa loko va JMPD va khoma maphorisa hala maphorisa hala va khoma va JMPD kahle ku endleka yini se ta va ka hi bula hi languta kokwalaho kasi siku ro sungula kumbe siku reri ku nge le ku vulavuriweni na ku nge le ku lavisisiweni ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka ta vulavisisi lebyi byi nga koho bya komiti leya xinkarhani le ka huvo ya endla milawu va yika swakudya swa na nhlekani sweswi loko hi kha hi vulavula hi kutani laha ku nga na khale ka holobye General Bheki Cele very that is how I met Cat. I wish I never met him. Very ni hlanganise leswi ava kha va hlamusela hi leswi hi nga hlanganisa swona na Matt na Cat kambe hey ni loko ku ri ku navela ka mina a ni fane nga hlangananga na yena munhu yaloye ene va koho vanhu lava a vuton'wini bya hina bya siku rin'wana na rin'wana nge hey wa tiva loko a ni nga hlangananga na a ni nga hlangananga na a ta va ni nga ri ku fana na mina sweswiwani mina laha ni nga tshama kona sweswi na swi tiva ku na xitokofela xin'wana ni nga xi tlanga loko a ri nga xi tlangangi
swo kwana swo leswi ni nga hlangana swa ta ni nga hlangana na swona xito a yi xitokofela lexi mzili kahle hayi kona kambe swi tala amukeleni mingiseri hi twa ku mi khomete timhaka hi teto timhaka leti hi bulaka hi tona a ku na leti na letiyani hinkwawo hi lo mingiseri i pfukeni minjhani papa Pfukile kalangani mana ta nghena ka leyi ya Mapanyana ya xana ta a ni na xivutiso xo sungula ku ka 8000 leyi nga thoriwa Mapanyana va kona lavo basa demographic ya xo matshamelo ya xona swi tivi mingiseri wa mina ni le ka xiyimo xa ka xo hlamula mi fike njhani kwalaho okay a hi ndleni ka leyo leswi mina ni swi vona ku i timhaka ta ku campaign la ku edita nambara ya vavhoti va Panyaza ku fana na Mingiseri la nga hu hi ndlela leyi muhaji loko mfumo va za va twanana ku swi leswi a swi le nawini loko movha u nga ri patwini muhaxi wu fanele wu humesiwa patwini a ku na ti-excuses ta ku va fanele va fakiwa titheke tin'wanyana ta yin'wani mimovha mara nini loko huma patwini awo mingiseri wa mina mi nga siya mahlweni mingiseri wa mina hi xikombiso lexi a mi nga xi nyika xa movha loko va humesa patwini va humesa patwini va vhe va ya cukumeta va humesa patwini ivi wu famba loko kumbe wu ta fanele wu tlhe wu ya ka leswi ya va nge road test loko wu lunghisiwe leswi va nge swi humesisa patwini wu ya lunghisisiwa ivi wu nghena ka road test ivi wu pasa se wu tlhe wu vuya patwini se twanana lani muhaxi vanhu va thoriwi swi nga ri nawini va hola sweswi va byeriwa ku havele nawini va nyikiwa ti-opportunities tin'wana ta ku va kota ku hola i political influence kambe vona twanana vanhu lava va thoriwangi swi nga ri nawini a hi swi lulamiseni sweswo va nga va thoriwe swi nga ri nawini ku ya hi mavonelo man'wana kambe vona hi voxe va nga va ndle leswi swi lavekaka loko munhu a thoriwa ivi va thoriwa vo lo thoriwa ka xiyenge lexi xi nga ri ku nawini loko mo thoriwa ka xiyenge xi nga ri ku nawini a ku na opportunity ya ku ku le ku xoteni ka mintirho la tikweni khala mina ni swi teka ku fana na yini ma swi vona leswi ipalamende ya hina yi nga ku kuliseni xiswona tinambara ta palamende ya hina ti ya ti kha ti tlakuka lero hi ku ya ka loko ya heta 5 years hi ka ha rhangela president lava nga kona mi nga kuma ku se ti hindza na bibele tiministara ta palamende hi yini to editiwa na tona ku fana na sweswi mi va twi Panyaza va kha va ku lava vahlapfa va tshama ku Pitori ku ri khale va fanele va adoptiwa ku ri vaakatiko va laha ma xi tsundzuka xitori lexi se i maqhinga mara mo lava ku ta ku vandla ra vona sayiti ra vona Panyaza ri kukumuka ri kula ku fana na ndlopfu leswi swi nga ku tlambeni nemetweni papa 08 inkombo 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula leswaku ni vula ku busy hala ku ya hala Madlanga commission loko ya hala ad hoc commission hala khale ka president be ni le ka kare la ku mbyela swin'wana hala maphorisa va khoma maphorisa tiko ra n'wina tiko ra n'wina ri theukerile tiko ra n'wina ri theukerile ka mahitekeni no mingisa ni hlekana ni mamukerile ka munghana lonene FM ni hlekana hayi njhani hi pfukeni minjhani mingiseri hi pfukile a khensa ana mina na kula yona ya Gauteng mavonelo ya mina muhaxi na muwani mani ku loko mbalile ku va zama ku hoxa ti-crime warden leti ta 8000 hi ku vona ka mina ku ri timhakeni ta ku ri va reduce unemployment that's number 1 number 2 va reduce crime and ka 8000 leyi nga kona leyi va nga hoxa a ni vona ni pfumelelana ku vanhu va ku timhakeni ta ku mhaka ku ri ma-comrade 8000 leyi tele ngopfu ma-comrade vanhu vo tala va nga twa for my ward va kona
and most of them are vanhu lava ni vona ku ri ma-comrade a hi tshembeleni ku ri loko muku vo tala vo a mi voni va ri ma-comrade mi vula yini kasi comrade ri vona ka yini ma-comrade a ni vula ku ri hi mhaka ka organization leyi va nga ku meste leswi va fambaka na yona ni vula ku so kambe mi va vonisa ku yini ku loyi a nga comrade ni lava ku tiva sweswo ku kumbexana hi ta hatla hi swi vona kumbexana ku na kwala ntirhweni hi tirha na ma-comrade a hi mativi ku loyi comrade kumbe a hi comrade min'we mi swi vonisa ku yini hi ku languta a branchini ya mina ni matsalana laha that's loko aka branch ta mina loko ni voni ku ri ku nga ri na ma-comrade lava vulavulaka hi wona sweswi kambe ku na vanhu lava tshama kwala ka lan'we branch yan'we yi nga koho va tirhaka koho va kona swinene and a va thati ya organization leyi meste leswi va nga ka yona okay yes so a ni lava ku phikizanyana kwalana va ku ri meste leswi va nga va phusha agenda ya vona ya ku va lava ku vekiwa ku ya mahlweni mina mavonelo ya mina ku ri ku meste leswi va na ku navela ku ri xifundza xa vona xi antswa ka timhakeni ta vukhamba na vanhu va kumeka va ri ku tirheni kambe vona ve le ka xiyimo xa kahle tanihi premiums loko ku ri ku va na ku navela ko loko n'we mbulaka kona hi ku loko ku ve va na ku navela ko loko n'we mbulaka kona tanihi premium a va ta vona ku swiyenge leswi nga koho swi landzelela milawu loko ku landzeleriwa milawu swi vula ku vanhu lava nga ri ku kona va nga ri la tikweni swi nga ri nawini a va nga ta va va ri ku tirheni loko va nga ri ku tirheni vanhu va lava nge va lava ku va nyika va lava ta va vangela mintirho a va ta kota ku thoriwa na swin'wana swikombiso leswi a swi endliwa hi ku voho va le ka matimba a vo va munhu ntsena i premier i ntiyiso lowu mhaxa sweswiwani i ve le ku zameni ka ku va va endla ku ri unemployment rate va yi va hansi mara hina sweswiwani va bebule hi rini hi ri ka vona a mhaka ta unemployment road ka unemployment unemployment kambe ni byeleni n'wina miri okay swi vula ku n'we hi marito man'wani miri loko munhu a khandla ku unemployment rate ya hansi hambi a nga ndli swi ri nawini swi right ntsena ku ka ku ya employment ya hansi hi swo mbulaka swona no hi nkarhi lowu hina hi thoriwaku hi tiva a hi nga swi tivi ku ri swi va swi ri nawini if premier tanihi loko ku tshembaka wona hikuva ku ku na ntirho wo karhi and hi swi tiva ku ntirho lowuwani kwalano hi hundzile vanhu va thoriwile hi sweswi hi namuntlha hi laha n'wina mi ri phela hi n'wi mi nge va lwa na unemployment hi laha namuntlha hi tiva hinkwaswo a hi tolweni kumbe swilo leswiwani a hi swi vuli ku nga se huma xiviko xa musirhelelo wa vaaki hi swi vula se ku hume xiviko xa musirhelelo wa vaaki ku ri a swi le nawini phela swi te na vanhu vo karhi lava lwisanaka na titana leswifa hi swona hambi va lwisana na vona kambe swi na nawu a swi le nawini mara a ni sweswo le ku swi lunghiseni ku swi va nawini okay va swi endlile mara ku va ku a ni believe ku swi endla ku swi ngo swi endla maka swi le nawini swi endla ku nga ri nawini mhaxa famba mi ya yi landzelela kahle mi languta ku ku ndleke yini loko swi sunguriwe swa ti-warden swi cince na mavito a kha a vula muhlanga kwa a mi n'wi twani ni va twe kahle mi ka mihlanga mi va yi veke kahle ku mhaka leyiwani ku hi kombisa ku ri va busy na ku hi kombisa ku ri no a timhaka ta ku phusha agenda ya tatala leswi ku ri ku va tikuma va ri president va tikuma va ri a xiyenge xo karhi timhaka ti va ku ri ku ka ku hunguta timhaka ta swilo bya mintirho mhaxa ni mi twini okay inkomo vera ku hungutiwa timhaka ta ku kayivela ka mintirho ma hi vo mhaka ka hi ku thola ti-crime wardens lava sweswi va nge ti-traffic wardens a hi tshame ni lava ku dlaya ku hleka ni nga ni suka FNB ma vona ku suka FNB ku na maphorisa ku na vona laha na va nga lavani vanhu lava hi ku phorisa ri nghena vona va ri yima se yi nga ha swi tivi se loko va za tsandzeka ku coordinate na sweswi swi vula ku na loko ndliwa ka leswiya swa ti-joint meeting kumbexana va ri kona kambe hi twenini n'we mi ri yini ni hlekani nxikani khalani aye papa ni ku hlekanisa vayingiseli va Afrika wa vulavula a khensa hi khalanga la i mukwana wa xinyanja ka mhaka leyi ya Panyaza lava va nge le ku tirheni sweswi la maxaka vo va nge le ku tirheni la ka mawadini lawa va yima na swona kambe ke lava maxaka vona ma ka kan'wana bya ma tekiwa loko ku recruitiwa laya hi ku loko swi recruitiwa hi nga swi vonile a ri kona a wuya va tsalisa
ku ni vanhu lava ni ti-qualification ta kahle mara va zaka va tekiwile la so loko van'wani va vulavula ku swi ni politiki endzeni mina pfumela ku ni vanhu lava ni va tivaka lava ni ti-qualification ta kahle va ha ri ki vantshwa futhi leswaku a va fanele va kume opportunity ya ku va tekiwile lavan'wana va ni ti-degree wa vona munhu loyi a ni degree a nga tekiwi ku ri ku i ndlela ya ku ve ni ku endliwanana ku la ku pfuniwa vanhu lava nga ri ku tirheni ku hete ku tekiwa vanhu van'wani va kulukumba va tinani van'wani va kulu le ka mina vona vana va ma 40 something ku ya ka 50 something mara va tekiwile va siya vana lava a va ri vantshwa va vuya ka xikolweni va nga ni ti-degree hiko jaha rin'wana ri tivaka na mina a ri ni degree ya 60 wa vona mara a nga za nga tekiwile ku tekiwe van'wana a ni ngo ka man'wani ka langutiwa ku hayi n'wina mina ti-qualifications to tela henhla ngopfu for ntirho lowu va swi vitana yini overqualified mi tokotele ku tlula mpimo ka ntirho lowu mara jaha leriya a ri inana majaha lawa vanhu lava ni va tivaka sweswi a va nga ha kheti nchumu hikwalaho ka ndlala na vona a va ti tikela xin'wana leswaku a va pfumela swa ku xin'wana lava nga ta va place ku va ta ti tirhela va kuma something nyana mara a va zanga va tekiwi se leswi swin'wana swi politiki ni swi leswaku van'wani va ta ku swi right ku vanhu lavayani va tekiwile mara a zanga swi va fair ku fikela ku sunguleni swi nga bisa poko ku sunguleni ka swilo swa sungula leswa ti-warding leti swo swi va swi cinceke va ku ti-traffic even loko va ta swi cinca mi nga swi tsundzuka loko va ha sungula a va tirha swo kahle ngopfu va khomeni na vanhu va ku xavisa ti-drugs va ku xavisa yini ivi loko va khoma va yisa ma-police station phoyisa va fika malwana swona va ku ni nga ri tirhisi rito leri ke a va ri tirhisa loko va fika na vanhu lava ku tisa ti-drugs ivi va va tshika va ku va ka va tshikiwi vanhu lava a swi tivi nchumu leswi laha swi nga za swi fikela ka ku veni se va tekiwa va hoxiwa kokwala ka maphoyisa ya va vona va hambani inana sweswi van'wana va famba hi timovha ta vona va ri voxe mara van'wana va famba ni maphoyisa va famba hi tivhenti maphoyisa ni maphoyisa kambe va nga ha tirhisi leswi va tirhisa xiswona kusunguleni ndlela va fikisa xiswo swa ku va lwa ni vugevenga so leswi ku pfuna a swi pfuna kun'wana kambe ke na vona se va nghenile ngopfu hi moya lowa vuphoyisa ku famba va tiketela timali sweswi un'wana a nga swi vula ku leyi a swi vona va famba na vona se hamba va collecta timali ku fana leswi maphoyisa ma yingisaka hi swona swi hamba va collecta eka ti-hotspot leti ku nga ni swilo swi nga ri ki nawini va hamba na vona va tiketela timali a swi vona sweswo so nikolo ma nga ta va yisako kun'wana a va fiki va tirha hi ku tshembeka va tirha swilo swa kahle ya wu tsakela ntirho wa vona loko va tirha swa kahle kambe ke matirhelo lawayani ya ka ma nga ri na vutshembeki exikarhi a hi ma amukeleki a na ma niki ntshembo futhi ka swona nemetwelo papa na cancer khense ngopfu inko 0860002543 makumembiri nkombo timinete ntsena ku bila ora ya 13 nongona ka Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi loyi mixer inhlekani ka ni vona na ri nkarhara kona mara a ri ni ku hi ku baba ri nkarhana ko ndzi mina nkarhi wo tani kwina ni vula mine but a ni swo swi teka nhloko mhaka ta mahungu n'wana mhani mara nkarhi lowu tele pe mina 3 minutes vula masiku lama hinkwawo kasi ho maxaka avuxeni ayi papa but a hi nga ngheneli ku va sola va ti-traffic warden and stuff a hi lava ku vulavula hi ku va swi nga ri nawini na leswi va nge va lava ku cinciwa va endliwa maphorisa ya le magondzweni swi endlisiwa ku yini lexi nga kona hi lexi botpet vanhu lava loko va thoriwa ku sungula ku nga langutiwi qualification ya ku i na diploma yini a ku langutiwa ku i na matric na loko huma tinani letiya ma swi vona so lexi xi nga kona i ku aka ti-department sweswi mpyopanyaza a ku ka ti-department hinkwato kutani lava nga ta tsandzeka ku va maphorisa ya le magondzweni va ta yisiwa ka ti-department va va ma-security corps se xivutiso i ku lava va nga ma-security sweswi va endla yini hi vona hi ku sweswi va ka ti-department to tala ku yimisiwe leswiya swa ti-contract a va hambani ti-uniformo ta vanhu mo special kwala mini nga kona va yimele ku va ta tekiwa permanent na vona se ku ya humelela yini sweswi hi ku lava already se ku hlayiwa ku va tele ene loko a ku ndiwa sweswi swa permanent a ku susumetiwa yaleya ku a swi vonaka ku na van'wana va nge le ku teni swi vula ku lava va nge le ku tirheni sweswi va tshwini mataku sweswi mataku va sungula ku ri yini sweswi kwalaha ka lama va ma-security ma nga ka ti-department va ri swi vula ku loko laha ka ri ku na matric a nge thoriwi ku ri loko va va thola ku sunguleni a va lavangi matric mi n'wi yisa kwihi munhu ku mi n'wi thole hi certificate xa security se mi n'wi humesa njhani ku ri ku sunguleni a kha a tirha a nga ri na matric sweswi matric ya tirha yini loko u ta mawadeni hi ku mi n'wi thorile ku sunguleni a ri ha matric ma swi vona
se ku va na hasahasa yikulukumba ngopfu leswi endlekaka mara yes Panyaza yena wo pfumala munhu wo n'wi pfuna ka swilo leswi a zamaka ku lava ku swi endla yes I zama ku hunguta ku ri vanhu va va na mintirho ene loko ku ri ku vanhu va ku a swi le nawini me lexi ni kwatisaka ngo I ku va swi vone swo sungula ku a swi le nawini why leswi swa loko ku lava ku tlakusiwa xibalo va tsutsume ku ya vulavuriwa palamende va ala ku tlakusiwa xibalo why leswi va nga swi alangi va swi yisa palamende swi swa vulavuriwa before swi ta implementiwa ku thoriwa vanhu va tirha ivi sweswi va vuya va a swi le nawini mara va swi vonile loko swi ka swi endliwa na timovha leti loko ti xaviwa va ti vonile ende swilo leswi swi nga ku humeleleni sweswi tindhawu tin'wana ti le kusogoleni hi mhaka ku timali tin'wana ti tekiwa ti hakela vanhu lava abotpet so tindhawu letin'wana ta humi a ka humi post a ka humi nchumu ka ti-department ta la Gauteng sweswi a ku na nchumu because timali ti tekiwa ti ya kwihi ti ya hakela vanhu lava va ti-traffic warden leti leyava va nge va hava mali yes a vele ku pfuneni but okay sweswi hi ya njhani a mahlweni hikuva a rili ku va vulavula na yena ku swilo leswi I nga swi endli ku a swi le nawini I vulavule hi swona mali before swi ta sungula mara a ku na action leyi nga endliwa swi tshikiwe swi tirhisiwa swi ya mahlweni why ende se swa vuya ku ta vulavuriwa hi swona mi ta swi tova ku na commission yi endliwaka yi lavisa swona ku dyiwa mali futhi vhiya Ai, gimeta no color, via. Ku diwa mali, via. Ai, I'm getting tatana hlulani fanwa magayisa bikusuka kwalano ya ka dokodela mgini itwa ku bari yini bona tani uhlayiseki a dorobeni ra Joni. Gayisa? So mixer mgera lo na FM la kubulana MMC wa public safety dokodela mgini Chwaku lava ibula kuna bona kusuka leka the city of Johannesburg kama ke kuna munhu anrubela ku hungula ngekhalango misiboni ku ka 44 ile ku bonini mina le ku hashela ni tsikeni ni ku hashini ni ku ani loko ku ri ku mina swivilelo swi rhumeleni ka nhlangano wa hashi indlela le mi kota ku twa ku ku ntwa van'wana va kavanyetiwe ku bona timhaka ta madlanga commission hi timhaka ta mbulavulo wa vandla wa veriyini wa vandla ra tipolitiki se anti hina swi ende ku ri ngopfu na vulavuri bya sweswo mingisero me kambe hina hi la ku bula na dokodela la hi twa ku va ri yini vona hi timhaka leti kambe ke loko hi nga si bula na vona wa tsundzuka ku tindlela hinkwato tikongoma Thula Mahashi Stadium ku hela loka lembe Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka mugana lona FM komandela ari ku landzeleleni ku va heta twa ku dokodela mgini twa ku va helele kwi ku va heta va kota ku va bula na bona hi ndlela leyo kambe ke loko va nga se fika heta va hetwa wena ka 0860002543 hi twa ku n'wangu wa wena u ri yini ma grade 12 wo va sungurile xikambelo ximfumo ni vula lava vo ti dyondzela tin'wana tidyondzo va nga dyondzi leswa swa computer application technology va sungule ximfumo namuntlha hi dyondzo ya kumbe hi phepha ra English ra vunharhu la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona iyo mhaka hi kha hi amukela dokodela mgini Chwaku lava va sukaka ka the city of Johannesburg tanihi MMC wa timhaka ta vuhlayiseki bya vaaki hi la ku bula na vona hi timhaka ta arrest counter arrest ku kahle ku endleka yini hi ndlela leyo dokodela inhlekani good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon leadership and also to your listeners. Yes. Kunzima, arrest, counter arrest. The last time I saw you, you were recording a video at Western Area Magistrate Court. But then let's start from the beginning. What exactly is happening? Because it's like JMPD, it's arresting SAPS, SAPS is arresting JMPD. No, look, what happened is very simple, is that JMPD, Technical Erection Unit, got an intelligence that there is a stolen vehicle parked in West Rand that belongs to a kingpin, and that kingpin has been underground for 9 months, and we're looking for him on issues of extortion and possession of unlicensed firearm and all of that. So we went there to go and arrest. So when the Technical Erection Unit they approached, and then the two guys ran away. So they were looking at the car, checking the number plate said it's free state, and he did not have a disc as well, so that we can check his VIN number. So those guys, they called the breakdown of JMPD. It was written JMPD clear, it's got, it's fine, the blue lights, everything.
Now, all of a sudden, SEPs from Bakersdale come in. They pointed our guns with guns, telling them that could be an invitation. You always come to our area. Yara, yara, we know you, and all of that. So they arrested them. They took their guns, they took their vehicles, took their cell phone, everything. And the guys were in custody for the whole weekend. But what was so shocking is that even when we sent the internal affairs to go and inquire the internal affairs of JMPD, that SEPs, you've got our guys, we're coming to you. They went there, but they were shown the door. SEPs in Bakersdale was very arrogant, very rude. We said humbly, we want to ask, what did our guys do? And they even did not allow access to the officials of JMPD to interview the guys what really happened. So yeah, and then I called General Mtombeni. This is what is happening. General Mtombeni referred me to the district commissioner. We met up over the weekend on Sunday. I got a brief, but there were some question marks why the guys were arrested and why we're not denied access in terms of interviewing the guys so that we know. So that arrogance, it actually leaves much to be desired, because we signed a memorandum of agreement between ourselves and SEPs, and also with national, and also with the municipalities, that we're working together everywhere. We are arresting the criminals. Of course, the officers were given, they went to court. I can tell you now, even when they had to go to court, they were taken from pillar to post. First, it was the Western Area Court, and then all of a sudden it's changed again to Rand West Ward Court, and again back again to the Western Court. You know what I mean? And then even charges were changed 3 times. The charges for this and then not this one. So they were concocting charges because they saw that what they did was wrong. So it was very, very bad what they did, and we see that as an interference. Yeah, well, as an interference. It's a pity that, the following day, we found South African police members here in Johannesburg extorting a Zamazam. And the POPs is coming from the area where we arrested. They were coming from West Rand. POPs, they went to a Zamazama, who was having a material that is used to refine gold. They extorted them 5,000 rand because they were greedy. They asked for more. They took him to a loan facility, loaning area. While the guys was inside, so we got an intel that there are members of South African Police Service that are around Poison area extorting bribe, and they're in this area. And then that's where we intercepted them with the JMPD TRU, and we took them to Poisons. So they are arrested. So they are arrested as we speak now. They are detained as far as I'm called. We left them with the anti-corruption unit in Tombeni. I heard that he was there yesterday. We actually booked everything of theirs. They were taken their guns, everything. So by the time I was there, they were put in and all of that. But I was just going to check, because we've been busy with council the whole morning. Yes. What now happens to that case? But there were 7 of them extorting bribe. They had the 5,000, but they were still now, they took that Zamazama from Cosmo area to around the Poisons area to actually get more money, 25,000. That's when we nabbed them in. So we are charging them also for kidnapping. So that is kidnap, to take that individual not on his will. And secondly, extortion. Yeah, well, so that is where we are now at this point in time. And I'm sorry, Doctor, if you mentioned it, I missed it accidentally. So what is the status of the JMPD guys? Are they still in custody as well? Yeah, no, they got the 4,000 bail. Okay. 4,000. We were there, all of us, in numbers. But I did register the dissatisfaction to how SEPs have handled all this. That's when now I could get exactly what really happened. I the see. guys honestly saw they were doing work, and the police should have came in and said, "Who are you?" So we're from JMPD, because remember these were ununiformed officers. This is an undercover unit. Yeah, well, but even if you take their cars have got blue lights, they've got blue lights facility inside, and then they've got firearms. So with those firearms, they always carry their licenses. So in the charges that they're saying, they claim that they wrote, if these people you're saying that you don't know them, and they failed to identify themselves, they've got firearms, and those firearms, they are JMPD firearms. So when I look at the charges there,
they didn't say that possession of unlicensed firearm. So they knew that those were JMPD officers. So SEBS actually locked up the law enforcement officers of Johannesburg. Police, they've locked them up and treated them like thugs. But of course, we're not giving up, because we work well with the generals, top, province, regions, and in the most of the stations we are working well. There's no issues. But as we go down on the ground, like with warrant officers and lieutenant, these ones were just, I can say politically, these ground forces, these ones who are moving up and down. Those ones, they always have a problem with JMPD. Maybe it fits in well with. I'm sorry, Doctor, for interjecting here. Maybe it fits in well with what my listener said here, because one of my listeners said, no, the reason why there's this issue, the standout that is happening, is because of territory. What is your take on that? The issue of fighting for territory. Look, for us, I know. I said to my guys that if there's any careful of any territory or the drug related or whatever it is, my guys must be arrested. You see, the Tactical Reaction Unit, it's a new unit, it's only 1 year old. The guys are energetic, excited, they want to help. And what they do is that with the operations, they are disturbing people in whatever it is. We don't know. Because every time we do drug arrests, we are getting a pushback, and sometimes when we have to book drugs to a certain station, we get a pushback. So, of course, like these guys, they are everywhere. I mean, we do drug busts, we do crystal meth, DACA. You remember the DACA that we confiscated, about 24 million last month. So we are just going all out, all the way. We are just working. So we think that maybe we're disturbing people in whatever they've actually been doing, because my guys, they just want to get criminality down. That one, when they went to West Rand with that tip off, it was an honest. They said, this car we've been looking at, you see, JMPD True, they work sometime with the tracking satellite with these companies. They are recovering a lot of cars. And also we're getting people from crime. We work with crime intelligence from SAPS. We work with with the securities everywhere. So we get this information, and they tip me off by MMC. We're about to make an arrest in a certain area. And then say, let's go. Whether in Hillbrow, everywhere. So, but we are, sometimes they will say to me that we are getting calls that don't go there. Don't go into that area there. So this is what has been happening. And sometimes when you have to book in all these things like your drugs or whatever it is, it becomes very difficult, because, I must call maybe General Ntombe, but please, we found drugs here, we want to book them at the Hillport police station or whatever police station, maybe even Orange Farm, everywhere. Sometimes you'll get that resistance, but I'm not in particular the one that I'm mentioning, but you'll get a resistance in some of the stations. Sitting, I mean, you saw, it's actually out there. You saw in Midrand when there was the altercation between the police officer and the journalist, if you remember. Yes. Yeah. So there is something like that. But I can tell you now, we haven't given up. We do work with SEPS, but there's those pockets of disagreement there and then. So as you work with SEPS, are you going to take it up, like the issue of Beckersdal, to say this cannot be left unattended? Yes. We spoke to the Premier and also the MEC for COGTA that he must mediate on this issue, because we're not going to leave it. Remember also that some of our members were shot by SEPS, by the way. We've got Officer Tim Cool that was shot, and we still haven't got a report yet. JMPD guys are still grieving about that. Maybe SEPS, they must tell us what are we doing wrong? What have we done to achieve them? Because we are the first multiply. We've got the cars, we've got the manpower. Sometimes when the communities, they want help, you find that SEPS will come at a very, for a very long time. But when they worked with us in Johannesburg, we came in, integrated them. I had a meeting with the generals, introduced myself. We've hired the permanent chief now.
So the stability within this JMPD. We've rolled out cars. We've rolled out, a tactical reaction unit as a multiplier, a force multiplier for sales, for crimes, for fighting crime. I mean, we are one now with you. Nogo in Johannesburg, when it was there 2 years ago, Nogo people are not really talking about crime in Johannesburg a lot. They're just talking about bylaw enforcement and cleaning now. Because we introduced that unit. It's an undercover unit. It just nabs with the guys. It's got intel everywhere, So these criminals, we think that they've displaced. They've went somewhere else because this side, they're not there. So we've signed a memorandum with other municipalities that we're able to chase criminals to, let's say, Kuruleni or to West Rand. And we must work together. But I can't, let's say I'm chasing a criminal. You say to me, hey, MMC, you must sign something. So that they can be allowed to pass. Exactly. So you can't. You are chasing a criminal here. Only thing you can do maybe is a courteous call. But we found that we amongst ourselves, as I can say, law enforcement officers, we like to keep our operations very secret because sometimes we find that within ourselves, we alert the criminals that there's going to be an operation. That's why you see my operation are, I don't even issue a thing. I don't say that I'm going to have Chanela or Nomaganjani, Manje Namsanje. You just find good Chwaku is in Hillbrow. And even police, they get shocked when we're there. I'll send you, the WhatsApp, what's happening. Then I just send them, hey, we found drugs here. Please, we're coming to a station to book them in. So there's that element. But look, we are working on it. We are working together. The Premier, I did register my DPSA association on this issue. He said he's going to look into it. Also, the MEC for Kokta, we had a chat about it. I can tell you now, but we haven't lost hope. We still signed the memorandum of understanding. Remember, JMPD, all the metros are actually derived under the SEPS Act. So we are falling under SEPS. We can't divorce them. We can only arrest, and SEPS can take it further to detain, investigate, and take it to court. So we have to work with them. We have to find a way. I even told the mayor. I told the mayor that these incidents, they must not let us find a situation where we can't work together. We're going to find these disagreements, but we must find a way to manage them. We are fine. We're even parading this morning. We're doing a CBD at the De Villiers for bylaw enforcement and also ensuring that check all the undocumented foreigners, to ensure that by everyone, or asking them if they're documented or not. And then Home Affairs was there to really process them and everything and all of that. And we're doing bylaw enforcement as well, cleaning up the city. So Doctor, I'm happy you raised up the issue of cleaning up the city because that's one aspect that I wanted us to conclude with in this conversation. To say, it's been long that Johannesburg was to some people upside down. Like everyone was selling anywhere and everywhere, dirty and everything. But now you are doing things that, of course, the hawkers are not happy on the other side. But there are people who are saying, yeah, man, now we can see our city. The question would be, why was this thing not done before? Why was it let to continue for years and years unattended? No, it needed a political will. That's all. You see, the matter of the hawkers, the matter, it is sub judice. The matter is in court. We can't remove them. Now, there was a court case around 2018. It says that the city, they're saying that, the informal traders went to court saying that they've been removed illegally. So they won the case on the basis that the city does not have a permit system to say who's supposed to be selling, who's not supposed to be selling. And then the court says, city, go and do a permit system and allocate people's spaces to trade. So since 2018, this has been dragging for too long. I don't know that administration, they were sleeping on duty up until we came in 2022. So in 2022, we said, why can't we clean the city? And then I went to Delvas as well. When they with the police, everyone was there, bylaw enforcement, everyone.
And then, but you're going to be in contempt of court and you're going to be arrested. And say, wait. And then I said, okay, let me check. I said, no. We need to allocate spaces. We need a permit system. Now, okay, my brother, the permit system is complete. It's been rolled out now. So the guys can go to court now. So we're going to tell the court, no. We've got allocated spaces and the design of the stalls that we are rolling it out now. So everyone, they must come to the city and get a permit. And the person that will be able to get a permit is the person with an ID. Very simple. So that's what you are seeing happening now, Koti. That process has been concluded now. What the other political parties who are in charge could not do. Because if we would have done that, I can tell you, I've been doing Manje Namhlanje, entering there, cleaning and trying, but the problem is that the matter has been sub judice. And I can tell you now, I've learned my lesson. You go to a place where the matter is in court, you'll be in contempt of court. Hey, these people, they come and fetch you. And I didn't want to see because you remember this thing of Cindy and everything and matters in court and whatever. We pronounce this thing, we do things there. You get called by the judiciary to explain yourself. Why do you know the matter is in court, so you're undermining us like that? So, my brother, I can tell you now, this is what is happening. So, especially De Villiers was in court where there were many people selling those clothes they're coming. Yes. They are coming for. And those clothes, by the way, are very unhygienic. And I don't know our people but we did start saying that they are coming from overseas, unhygienic. Sometimes they sell bras and underwears and very unhygienic. And then some of the people, I ask them, where are they getting them? Dr. Chwaku, you are a politician. Let's conclude. We ran out of time. Otherwise, thank you very much for your time, Doctor. We really appreciate it. You must call me back again so that we can have longer. I would like to explain to our people what are these challenges and what we are dealing with. Exactly. Sometimes you can compare us with Swane. Swane does not have the matters in court, okay, and the other areas, but abasingena nje endaweni boom NGOs ifaka court must stop. Ndiyabulela doctor, ndiyabulela inkosi. Thank you sir. All right. So mitsara mngana lona FM bala bayibulana bana Dr. Mqini Chwaku kusuka ka City of Johannesburg. So mitsara mina saleti sakantangana salang sakantangana arankare ne ya kumeni maunga msabana tatana hlulani fanwa magaisa nangona ko dzumana mina utalandela nomo wa tatana ngobeni yana mahlwe nile kuliboneni la baka bativisa timhaka ta ku tatana Tony Yengeni se I tivisiwe tani hi deputy president wa vumbirhi wa MKP leswi nga mahungweni sweswiwa loko ngomeri busy mekhame ku hey beki kale ile ku vuleni mintiyiso na la kuna leswi se ta twa awara ya mbirhi ku wa hata ya mahlweni a vulavula kumbe se va ta teka tintambu va tiyisa kwele ka Madlanga commission nele ka ad hoc committee ke kambe sweswo mintsiro mngana lona FM bana na nhlekani lonene mina na wena hi hlangana minduku kana kona lo ufanaka hi ku tisela wona twi kusuka Masingita Mall Studio 1 again mana siku na nani ni vula n'we na vula ngwa ka tlhelo ka n'we tata Ebombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana lonene FM Makombandlela